خیرد رهنمای و خیرد دلکشای، خیرد دست گیرد به هر دو سرای. درود، وقت بخیر به جمع شما علاقمندان شو برنامه های ذهنی، خاصتا آنهایی که دوستداری برنامه اینتלקتوالی میزان خیرد هستید و هر هفته با تماشای نشرهای نو به نوع این برنامه کوشش دانستن و یا سنجیدن دانش و مهارت خویش رو در اسکانورد تلویزیونی میکنید. دوستان عزتمند، یادآور میشویم این برنامه با مقصد ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی سینمای ملی، اینچنین بلند برداشتن حس خودآگاهی جوانان و تحکیم احساس خودآگاهی آنها منظوری یک شما میگردد و چون همیشه میدان برنامه میزان خیرد جای به هم آمدن بهترین جوانان، آنهایی که در دل خواهش دارند تا بیایند در منبرهای بلند از دانش خویش درک بدهند به حساب برود و امروز یک گروه دانشجویان اخلاصمندان این برنامه حضوری رنگین میکنند از دو دانشگاه انیخترش از اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همزمان از دانشگاه ملی. حضوری همه بچه‌ها را به شو برنامه ذهنی میزان خیرد خیر مقدم میگوییم و بیاد اکنون چون انعنه این برنامه در آغاز یک معرفی کوتاه میکنیم و پس آن آغاز میکنیم بخش‌های برنامه را. مرحمت. کی دسته امروزه را معرفی میکند؟ салому алайкум, ман Саадуллоев Зайналобидин, донишҷӯи Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз мо як гурӯҳ ҳамсабақон ва ҳамчун дӯстони донишгоҳи миллӣ тасмим гирифтем ки имрӯз дар барномаи интеллектуалии мизони хирад иштирок варзида дониши худро санҷем ва кӯшиш мекунем ки як барномаи бисёрам ҷолиб баҳри бинандагон фароҳам созем. шумо дигар нашрҳои қаблии барномаро бо иштироки дигар донишҷӯён аз муассисаҳои олии кишвар тамошо мекардед? чӣ гуна буд бозӣ? бале, дар ҳақиқат бозии хуб аст ва шарти бозӣ низ медонем ки яъне калимаро шаҳр медиҳанд ва бояд мо ҷавоби калимаро пешниҳод намоем ва кӯшиш мекунем ки бозии хубро пешниҳод намоем. яъне шумо аз қоидаҳои мураккаби шоу барномаи зеҳнии мизони хирад воқиф ҳастед ки яъне дар ин минбар касе ки талош намекунад, касе ки ҷустуҷӯ ва ё вариантҳои хешро манзур намекунад аз барнома ихтисор мешавад. яъне дар даври аввал мо 7 савол пешниҳод мекунем ва танҳо он нафароне ки донишу маҳорати хешро ба кор мебаранд, истодагарӣ мекунанд дар баробари рақибонашон, ба даври навбатӣ рохат мегиранд. шуморо мебояд танҳо қобилияти худро ба кор бибаред то ин ки дар ин барнома боқӣ бимонед. барои якояки шумо мо барои муваффақият хоҳон ҳастем ва фикр мекунем ки шумо дар ин майдон як рақобати ҷолибу арзанда мекунед ва кулли шавқмандони шоу барномаи зеҳнии мизони хирад, бинандаи асили телевизиони синамо аз ин барнома ҳамвора ҳаловат мебаранд. ва ҳамин тавр дӯстони иззатманд, мо даври аввали шоу барномаи зеҳнии мизони хирадро ҷиҳати интихоб намудани 3 иштирокдор оғоз мекунем. бо диққат мешавем. саволи аввал пешниҳод мешавад. васеъ, фароғ, паҳновар, доно. калима аз 5 ҳарф иборат аст. номи яке аз шахсиятҳои маъруфи таърихи халқи тоҷик, шӯриши бузурги деҳқонон дар бекигариҳои кӯлобу балҷувон бухорои шарқиро дар соли 1888 барпо карда буд. ҳатто доир ба шуҷоату диловарӣ ва шӯриши таърихи ӯ дар муассисаи давлатии тоҷик филми ашк ва шамшер рӯи навор омадааст. дар коргардонӣ яке аз кинорежиссёрони маъруфи мо Тоҳир Собиров. номи романи маъруфи Сотим Улуғзода. калима гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. ки ҷавоб дорад? восе. пас мо ба ифтихорашон каф мекунем. бале, ин калимаи восе буд. саволи навбатӣ. яке аз аввалин сайёраҳое ки тавассути телескоп мушоҳида карда шуд, андозаи он тақрибан ба нисфи андозаи замин баробар аст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. аз сайёраи мо то расидан ба сайёраи мазкур 229 миллион километр масофа буда. онро барои ранги сурх доштан аз сайёраи сурх низ меноманд. бино ба таҳқиқи олимон тақрибан 3.5 миллион сол пеш дар сайёра обхезиҳои азим рух доданд ва чанд сол пеш дар соли 2015 анихтараш наса далелҳои мавҷудияти оби моеи шӯрро дар ин сайёра тасдиқ карда буд. ин кадом сайёра аст? мирих гуфтанд. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ин калимаи мирих буд.
از پهلوانان و نامآوران داستان ایران به روزگاری کیخسرو کلمه از 5 حرف عبارت است. از اولاد گودرزیان بوده و همچون پهلوان نیرومند و توانا آوازه داشت. از پهلوانان بیمرگ جاویدان ایران است. وی همراه شاه کیخسرو و چند دیگر از پهلوانان ایرانی در غار رفتن ناپدید شد. نام خاقانی چین در زمان یزدگرد نامی از نامهای مردانه. کلمه از 5 حرف عبارت است. گفتیم او از اولاد گودرزیان بود، یعنی پسری گیو بود. در شاهنامه خوبات گفتن. متاسفانه کمک دیگر این که او عاشق دختر افراسیاب می شود. بعد سهراب متاسفانه رستم گفتن. متاسفانه بیژن آخر سریا چون منیژه بر سری چاه دو چشمی من برو چون چشمی بیژن به افتخارشون کف میکوبیم. بله الان یک اشتراک داریم. ما با دور نوبتی راحت گرفتن. سوال نوبتی: یکی از شاهان آخرین سوغد سمرقند حاکم پنجکند قهرمان مبارزه آزادی خواهی سوغدیان ضد استیلاگران عرب کلمه از 8 حرف عبارت است. نام ناحیه در ولایت سپیتامن ضد عرب ها جنگیده بود. کم دقت بدهید. دیوشتیچ به افتخارشون کف میکنیم. بله واقعا این کلمه دیوشتیچ بود. سوال نوبتی: بزرگترین ریاضیدان و فیزیک یونانی قدیم و نیز شاید تمام دنیای انتیقه کلمه از 7 حرف عبارت است. بسیار از کشفیات او تا امروز اهمیت خویش را گم نکردند و آدمان زمان ما را از استعداد برجسته این نابغه 2200 سال پیش زیسته به وجد می‌آورند. کشفیات های علمی او زیادند ولی مشهورترین آنها قوه بالا تله دهنده می باشد. افلاطون گفتند. متاسفانه اینشتین شاید باشد. اینشتین گفتند. قوه بالا تله دهنده است. آخر کلمه از 7 حرف عبارت است. از استعداد برجسته دموکریت باشد چه؟ متاسفانه دموکریت نه بلکه ارسطو. ارخیمید به افتخارشون کف میکوبیم. واقعا هم الکی 2 اشتراک داریم و با دور نوبتی رو خط گرفتن و شما نمیتوانید که با دیگر سوال ها پاسخ گردانید. سوال نوبتی: عطر فروش دارو فروش کلمه از 5 حرف عبارت است. تخلص شاعر معروف عصر 12 فریدون. عطار بگو. عطار نیشاپوری. عطار آخر مشکان است که خود بگوید نه اینکه عطار بگوید. به افتخارش کلمه عطار بود. آنچه که با امید پشت و پناه و نجات به آن دست میزنند کلمه از 8 حرف عبارت است. چنگ زنی، در آویختن، تحفه خورد، ارمغان، هدیه، مجازاً وسیله، واسطه، بهانه را میگویند. شما تصور کنید یک تحفه خورد میگیرید و به دیدار بینی کسی میروید اون را چی میگویند؟ دستاویز. چون اینان دوست دستاویزی حالی ما نشد در گذرگاه سمندت با غبار هم خوشم گفتن. امیر خسرو دهلوی به افتخارشون همین طور تماشابینان عزتمند دور اول شو برنامه ذهنی میزان خیرات در حلقه دانشجویان از 2 مؤسسه عالی فکر میکنم خیلی جالب پرشدت جریان گرفت و اشتراکداران ما خیلی فعال بودند. اگر برای ما میشد همگی رو به دور نوبتی رو خط میدادیم ولی چی کنیم؟ متاسفانه قاعده های برنامه میزان خیرات همینند که باید ما تنها 3 اشتراکدار رو انتخاب کنیم در دور اول. فکر میکنم دیگر اشتراکچیان دل آزرده نمیشوند زیرا این بازی است، این رقابت است. یک شما در این برنامه غالب هستید و فکر میکنم که باز هم برنامه های نوبتی امکانیت میدهد تا شما بیایید و از دانش و مهارت خویش دیگر باره در این میدان درد بدهید. برای آمدن هایتان اظهار سپاس و اکنون میتوانید برنامه ما را با سربلندی ترک کنید. شما دید. تماشابینان عزتمند، شما ادامه شو برنامه ذهنی میزان خیرات را پیگیری دارید و همین طور ما قرار داریم الان در دور دوم برنامه و تا آنکه
як шиносоии хурд бо бачаҳо дошта бошем, месавад саволи аввали бозӣ бо бинандаҳоро инҷо зикр карда бошем. Савол чунин аст: санги сайқал, санги махсуси сайқал диҳанда калима аз 7 ҳарф иборат аст. ва ёдовар мешавем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. ҳамзамон иқрор мешавем ки мо даври бозӣ бо тамошобинро дар 3 моҳаи аввал ҷамъбаст мекунем ва он нафароне ки нисбати ҳамтоён пешдастӣ мекунанд ба миқдори зиёди саволҳо посухҳои дуруст ба унвони шоу барномаи зеҳнии мизони хирад ирсол менамоянд, онҳоро бо чунин ҷоизаҳои ифтихорӣ, яъне ғолиби бахши бозӣ бо тамошобин қадршиносӣ мекунем. Пас дӯстони иззатманд, кӯшиш кунед то дар ин барнома фаъол бошед ва ҳамборад аз донишу маҳорати хеш дарак бидиҳед. ва акнун биёед шиносоиро оғоз мекунем бо бачаҳо. марҳамат, худро шинос кунед. ман субҳонзода муҳаммад, донишҷӯи соли дуюми донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши журналистикаи байналмилалӣ. бисёр хуб муҳаммад, яъне шумо чӣ хел имрӯз ҳамроҳи дӯстонатон аз академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо шудед ва ба ин барнома омадед. робитаи дӯстии шумо чӣ қадар вақтро дар бар мегирад? алакай робитаи дӯстии мо қариб 2 сол мешавад. мо бо дӯстонамон маслиҳат кардем ки ҳатман ба барномаи интеллектуалии мизони хирад иштирок менамоем ва дониши худро месанҷем. бисёр хуб. ва интихоб намудани бахши журналистика, яъне журналистикаи байналмилалӣ чӣ гуна буд барои шумо? воқеан аз хурдии шумо шавқу ҳавас доштед нисбати пешаи рӯзноманигорӣ? бале ва ҳоло бошад, яъне дар риштаи журналистика таҳсил дорам. бисёр хуб. алакай ҳамкориро бо расонаҳо, бо телевизион ва инчунин матбуот, радио ба роҳ мондаед? бале, кам ҳамкории худро бо телевизион ва матбуот ба роҳ мондаед? ба роҳ мондам. бале. бисёр хуб. ва фикр мекунам ки шумо дар оянда бо таҳсили муназзам яке аз рӯзноманигорони хеле ҳам хушсалиқаи мо мешавед ва бо таҳияи барнома ва инчунин чоп намудани мақолаҳои ибратомӯз ба завқи ҷомеаи мо таъсири мусбат мерасонед. барои шумо бозам муваффақият дар давраи дуюм мехоҳем муҳаммад ва бо иштирокдори дуюми барнома шинос мешавем. марҳамат, худро шинос кунед. салому алайкум. ман ҳомидзода ҳабибулло, донишҷӯи курси дуюми академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, факултети идоракунии давлатӣ. бисёр хуб ҳабибулло. умуман чӣ хел буд ихтиёр кардани академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон? асосан ихтисосе ки ман таҳсил карда истодам идоракунии давлатӣ ва иқтисодиёт мебошад. ва менеҷер иқтисодчӣ мутахассис сайёр менамояд. ва баъд аз хатм намудани муассисаи таълимӣ бояд донишгоҳи дар кор буд ки ман ҳамчун як иқтисодчӣ тайёр мешудам ва талаботи маро ин донишгоҳ таъмин карда метавонам. яъне шумо бештар ба самти иқтисод таваҷҷӯҳ доред? бале, аз сабабе ки мақсад иқтисодчӣ беҳтарин шудан мехостам, бевосита ҳамин даргоҳи илмро интихоб намудед. фикр мекунам ки шумо бо сарбаландӣ ин муассисаи олиро ба поён мерасонед ва ҳамчун яке аз кадрҳои болаёқати мо барои пешрафти Тоҷикистони азиз хидмати содиқона анҷом медиҳед. ҳабибулло, бор дигар хуш омадед. ва бо иштирокдори сеюм шинос мешавем. марҳамат. Зайналобидин Саадуллоев мебошам, донишҷӯи курси 2 Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши идораи давлатӣ ва иқтисодиёт таҳсили худро идома дода истодам. бале, Зайналобидин ба унвони сарбони даста ва ҳамчун яке аз аввалин иштирокдороне буданд ки бевосита ба даври дуюми барномаро хат гирифтанд. Зайналобидин, шумо ҳамчун як ҷавони пешоҳанг айни замон иштирок дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ чӣ гуна аст? оё иштирок кардед ё дар нақшаҳо ҳаст ки бевосита иштирок кунед, аз қобилият, аз истеъдоди худ дарак бидиҳед? умуман чӣ гуна аст тасмимҳо? чӣ тавре ки медонем, таи солҳои охир аз тарафи пешвои миллат барои баланд баршидани сатҳи сифати таълиму тарбия ва дониш озмунҳои чун илм, фуруғи маърифат, фуруғи субуди доноӣ, тоҷикон ватани азизманд ва ҳамчун тоҷикон оинаи таърихи миллат солҳои имсол баргузор гардида ташкил шудааст. ва ман худ шахсан иштирокчӣ ва ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат аз рӯи номинатсия география мебошам. беҳтарин, имрӯз воқеан барои мо мояи ифтихор аст ки яке аз ғолибони озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат дар барномаи мизони хирад иштирок мебарзанд. хеле хуш омадед Зайналобидин. ташаккури зиёд. ва боз тасмимҳо чӣ гуна аст? рости тасмим дорем ки таҳсилро дар донишгоҳ идома диҳам, агар ки имкон бошад
дар курси сеюм мехоҳам табодул ба донишгоҳҳои хориҷа, чун донишгоҳи мо бо дигар донишгоҳ низ ҳамкорӣ зишт дорад. албатта. Дар он ҷо таҳсили худро идома диҳам. яъне таҳсилро ҳамзамон берун аз кишвар низ Берун аз идома кишвар, диҳед. бале. фикр мекунам ки шумо албатта он нақшаҳое ки дар пеш доред ба онҳо ҳамвора мерасед ва ҳамчун як донишҷӯи фаъол бозам кӯшиш мекунед ки дар оянда хидмати содиқона барои ин миллат, барои ин ватани воқеан ҳам маҳбубу меҳрофарин анҷом бидиҳед. барои ҳар се иштирокдорамон ҳам ба Зайналобидин ва ҳам Муҳаммад инчунин Ҳабибулло дар давраи дуюм бароро муваффақият хоҳон ҳастем. то ҷои як рақобати хеле ҷолиб сурат мегирад акнун дар давраи дуюм, яъне як донишҷӯи донишгоҳи миллӣ ҳастанд ва ду донишҷӯ аз Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. хуб, саволи аввалро мо аз ки оғоз кунем? аз Муҳаммад, аз Ҳабибулло ва ё аз Зайналобидин? ки мехоҳад иштирокдори аввал бошад? масъулияти саволи аввалро ба ӯҳда мегирам. яъне ба шумо бевосита саволи аввал пешниҳод мегардад ба Зайналобидин. савол чунин аст: лақаби салтанати севум аз мулуки аҷам силсилаи подшоҳони Эрони бостон ки солҳои 250 то мелод 224 мелод ҳукмронӣ карданд, калима аз 8 ҳарф иборат аст. ин шоҳаншоҳии форсизабон бо империяи Рум ва Чин робитаҳои мутақобилаи дипломатӣ дошт ва аз ҳудуди он роҳи бузурги абрешим мегузашт. тоҷирони маҳал ба Рум пӯст, матоъ, оҳан ва ба хусус абрешим мебурданд ва бо Хитой, Палмира, Миср, Фаластин низ робитаҳои тиҷоратӣ доштанд. он дар таърих бо номҳои давлати Порти бузург ва Парфия низ маъруфият дорад. соли 224 Ардашери як аз авлоди Сосониён Артабони панҷро шикаст дод. пойтахти он Тайсафун ҳам ба Ардашер таслим шуд ва ҳамин тавр ҳукмронии 400-солаи Портиҳо ба анҷом расид ва давлати дигаре ба миён омад. хулоса ин кадом салтанат аз мулуки аҷам буд? Ашкониён. ашкониён. бале, чизаро ки медонем, Ашкониён давлате мебошад ки баъд аз Селевкиёни бузург ташкил шудааст ва дар таърих чун давлати Порти бузург машҳур аст. Артабон охирин намояш Артабон мебошад ки аз тарафи Ардашери Бобакон шикаст хӯрда давлатро ба Сосониён иваз мекунад. бо ин ҷо гуфтем ҳамчун давлати Порти бузург ва Парфия низ маъруфият дошт. воқеан ҳамин гуна буд Ашкониён? бале, воқеан ҳамин гуна буд ва ҳатто дар таърих ҷангҳои шуҷоатманданаи ин империяи бузург ба муқобили Руми низ васф шудааст. дигар тағйир намедиҳем. аз ду иштирокдорамон шумо воқеан ба ҷавоби Зайналобидин чӣ мегӯед? оё вариантҳое ҳаст дар баробари ҷавоби Зайналобидин? Муҳаммад ва Ҳабибулло. ман мувофиқам ба вариантишон. яъне шумо ҳам иқрор мешавед ки ин калимаи Ашкониён аст. Ҳабибулло, шумо чӣ? манам агар ҷавобдан мехостам ҳамин ҷавоб мегуфтам. пас мо ба ифтихорашон каф мекубем. воқеан ҳамин калимаи Ашкониён буд. табрик мекунем Зайналобидинро ки воқеан ба саволи аввал дар бахши дуюми бозӣ ҷавоби дуруст пешниҳод карданд. саволи навбатӣ пешниҳод мегардад ба иштирокдори дигари барномаи мо, ба Ҳабибулло. номи қадимаи шаҳрҳои Қурғонтепа ва Сарбанд ва атрофи онҳо ки маънояш Ободшаҳр, шаҳри болобаланд мебошад, калима аз 8 ҳарф иборат аст. бино ба бозёфтҳои бостоншиносон ин шаҳр ҳанӯз дар садаҳои 1-4 мелодӣ вуҷуд дошта та замони густариши ислом яке аз ободтарин шаҳрҳои вахш ба шумор мерафтааст. мувофиқи сарчашмаҳо дар садаҳои 10-13 яке аз ду шаҳри калони вахш буда ҳангоми ҳамлаи муғул дар соли 1221 аз дасти чингизиён нобуд шудааст. ҳамзамон дар таърихномаҳо номи шаҳри мазкур ҳамчун шаҳри шукӯҳманд низ ёд мешавад. бо такя ба асолати таърихӣ номи шаҳр аз вожаҳои бохтарӣ суғдӣ таркиб ёфта ба маънои хуршедшаҳр низ меояд. яке аз шаҳрҳои вилояти Хатлон. калима гуфтем аз 8 ҳарф иборат аст ва номи ин шаҳр гуфтем аз калимаҳои суғдӣ бохтарӣ таркиб ёфтааст ки ба маънои хуршедшаҳр низ меояд, ободшаҳр, шаҳри шукӯҳманд, шаҳри болобаланд. ҳаме агар диққат бидиҳем, номи таърихии ин шаҳр дар замони соҳиби истиқлолиямон
با توجه به اصالت تاریخی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برقرار شد. از وقت کار میگیریم حبیب الله. 10 ثانیه وقت در اختیار دارد. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم. لیوکند باشد. لیوکند. بله بله. یعنی شهر لیوکند رو شما در نظر دارید. واقعا معنی لیوکند آباد شهر، شهری بالا بلند، خورشید شهر، شهری شکوهمند. همین گونه ترکیب می‌یابد، همین گونه ifade می‌یابد. دو اشتراک داریم ما. شما با واریانت پیشنهاد کردن. بله لیوکند روزیم. با فکرم همین. محمد شما چی؟ من هم روزیم ولی پس ما با افتخاری حبیب الله کف میکنیم. در حقیقت همین کلمه لیوکند بود. بله. سوال نوبتی آخر. من اختارش سوالی سیوم پیشنهاد میگردد به اشتراکداری سیومی برنامه ما با محمد. عدالت خواه، عدالت طلب، شکایت کننده از ظلم، عادل، دادرس، فریادرس. کلمه از 6 حرف عبارت است. در مفهوم تاریخی عملدار امارت بخارا که وظیفه اش به امیر رسانیدن عرض و شکایت مردم و به آنها رسیدن جواب امیر بود. چون این وظیفه داشت، یعنی به واسطه وظیفه اش به امیر رسانیدن شکایت، درد، آه و ناله، هر چی که در ذهن مردم رو به امیر میرساند و به واسطه از زبان امیر پاسخ آنها رو میگرفت و برایت میداد. این نفر رو چی میگفتند؟ عدالت خواه، عدالت طلب، دادرس رو چی میگوییم؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم مرحمت؟ نه به این سوال شما متاسفانه جواب ندارم من. جواب نیست. یعنی از زین العابدین و حبیب الله اکنون میپرسیم. آیا واریانتی هست؟ واریانت احتمالی قاضیات باشد. قاضیات. حبیب الله شما چی میگویید؟ جواب نیست. جواب نیست. مرا فریاد و افغان کی رسد در گوش او تغرل، که در یک سو هزاران دادخواه همچو من دارد. کلمه دادخواه بود. کمی اگر دقت میدادید پس جواب پیدا میشد آخر. متاسفانه هیچ گپ نه. سوال نوبتی. چون ما زین العابدین رو اینجا قلم بده است و دیدیم که چه خیلی بالای کاغذ نوشته میکنن. یک سوال بسیار جالب به فکر ما اومد با اشتراکداری اول برنامه ما. یعنی شما از کاغذ زیاد استفاده میبرید هنگامی نوشتن، هنگامی این اون مطلب هایی که البته در ذهن شما میآید. بله. پس سوال ما وابستگی میگیرد به همین کاغذ که اکثریت مردم ما به واسطه نام می نویسند، مکتوب می نویسند، شکایت های خودشان رو می نویسند و یا هر چی که در ذهن دارند، تصور دارند. عموما امروز در بیشتر کارخانه ها یا عموما در فعالیت هر روزه ما بدون کاغذ پیشروی نمی شود. یکی از شخصیت های معروف چین که در زمان امپریای هان به سر برده همچون اختراعکار کاغذ حسابیده می شود کلمه از 3 حرف عبارت است. او سال 75 به قصر امپراتور همچون خواجه سرای وارد می شود و بار پوست توت و لطه بنگدانه را به آب آمیخته کرده همه اش را بارخ پیچاند و سپس آب را فشرده کاغذ را در آفتاب خشک کرد. احتمال دارد که ایده ساختن کاغذ با این راه از ایده پوست متاع درخت توت که در چین خیلی معمول بود پیدا شده است. یعنی او را در تاریخ همچون اختراعکار کاغذ می حسابند. او چی نام داشت؟ کلمه گفتم از 3 حرف عبارت است. یوشین. سون یا شین. سون و شین
хеле ҷолиб. қабул кунем ё аз вақт кор мегиред? аз вақт ихтироъкори коғаз ки аст охир дар таърих? аз вақт истифода мебарам. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? надорам. ҳамун сун ё шин? Сун. яъне ду варианти тахминӣ. бале бале балан тахминӣ. аз ӯ иштирок дорамон аз муҳаммад ва аз ҳабибулло акнун пурсон мешавем. оро варианте ҳаст, дар ҷое хонда будед ё дар ҷое шунидед ё ба зеҳни шумо варианте омад? марамад не рости нест аз зеҳни мо ягон вариант. яъне ҳамарӯза аз коғаз истифода мебарем, менависем, ҳам дар фаъолияти донишҷӯӣ ва ҳам умуман дар корхонаҳо истифода мебаранд, вале намедонем ки ихтироъкори коғаз аст. оё ҷавоб дорем ҳабибулло? мутаассифона мегӯянд ҳабибулло ва мо ҳамзамон мутаассифона ба Зайналобидин низ мегӯем, чунки ду варианти пешниҳод кардаи шумо низ нодуруст буд. ин калимаи лун, сайлун ё шайлун мегӯям. бале ин калимаи лун буд. мутаассифона ҳеҷ гап не. ҳоло боз саволи навбатӣ дар пеш аст. акнун саволи дигар пешниҳод мегардад ба иштирокдори навбатии мо, ба ҳабибулло. риёзидон, механик ва ситорашиноси маъруфи олмонӣ ҳамчун кашфкунандаи ҳаракати сайёраҳои системаи офтоб шинохта мегардад. калима аз 6 ҳарф иборат аст. маҳз ӯ доир ба мавҷудияти 6 сайёра ақидаҳои мушаххаси илмӣ баён дошта, 2 моҳвораи мирих ва 1 сайёраи мобайни байни мирих ва муштариро пешгӯӣ карда буд. ҳамзамон истилоҳи инерсияро ба физика ворид кард ва аввалин касе буд ки тақрибан 100 сол пештар аз Ньютон фарзияеро ба миён гузошт ки сабаби обхезиҳо таъсири моҳ ба қабатҳои болои уқёнусҳо мебошад. дар математика яке аз аввалин ҷадвалҳои логарифмҳоро тартиб додааст. 2 моҳвораи мирих ва 1 сайёраи мобайни байни мирих ва муштариро пешгӯӣ карда буд. хеле ҳам дастовардҳои назаррас дорад дар илм. ақидаҳои меҳварии ӯ боиси рушди ҳамвораи илм шуданд. аз вақт кор мегирем. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб ҳаст? ки аст он риёзидон, механик ва ситорашиноси маъруф ки кашфкунандаи ҳаракати сайёраҳои системаи офтоб шинохта мешавад дар таърихи илм? арасту гуфтанд. ҷавоб ягона аст. тағйир дигар намедиҳем. арасту воқеан олмонӣ буд. ду иштирок дорем. ҷавоб ҳаст. варианти тахминӣ Декарт. Рене Декарт. Декарт. рене Декарт фаронсавӣ набуд ё олмонӣ буд? фикрам дод ягон чи наомади сам Декарт. галилей. галилео галилей итолиёвӣ набуд. яъне иншо ҳар се иштирокдорони мо вариантҳои тахминӣ пешниҳод карданд, вале мутаассифона ин калимаи Кеплер буд. нашунида будед? рости гап шунида будему, аммо дар ҷа саросимаш демуш натавонистем ҷавоби дуруст пешниҳод кунем. ҳеҷ гап не. ин бозӣ аст. ва саволи дигар акнун пешниҳод мегардад ба иштирокдори сеюми барномаи мо, ба муҳаммад. савол чунин аст. ҳаҷвиянигор ва нависандаи маъруфи амрикоӣ ки нисбат ба бештари нависандагони олам коргардонҳои зиёди синамо ба асарҳои мароқовараш рӯй овардаанд. калима аз 4 ҳарф иборат аст. ӯ яке аз шавқмандони ашъори дилпазири Умари Хайём, яъне фарзанди тоҷик буд ва доимо яке аз рубоиёти нобиғаи тоҷикро бо худ доштааст. дар байни хонандагони тоҷик ӯ бо романҳои саргузаштҳои Том Сойер, саргузашти Ҳеклбери Фин, Шоҳзода ва Гадо маъруф аст. ӯ чӣ ном дорад? ин оҳангиёте? ҳаҷвинигор ва нависандаи маъруфи амрикоӣ аст. гуфтем
аз зумраи ҳамон нависандагони маъруфи ҷаҳонӣ аст ки қариб бештари коргардонҳои дунё ба асарҳои фарогираш рӯй оварданд ва қариб ки ҳамаи асарҳояш ба экрани кино роҳ ёфтанд ва аҷибаш ин ки ӯ воқеан дилбастаи ашъори хеле ҳам саршор аз ғояҳои баланди ирфонӣ ва ишқии нобиғаи тоҷик Умари Хайём буд ва доимо яке аз рубоиёти Умари Хайёмро бо худ мегардон. Аниқтараш яке аз рубоиёти машҳури он кас: ман бандаи осиям, ризои ту куҷост? торик дилам, нуру сафои ту куҷост? моро ту биҳишт агар ба тоат бахшӣ, ин бай буд лутфу атои ту куҷост? калима гуфтем аз 4 ҳарф иборат аст. варианти ман ҳамин гиёте. гиёте олмонӣ буд ё америкоӣ? шоҳзода ва ганда маълумот дорем, рости гап иваз мекунад дигаришоно? бале. номи ҳами муаллиф шуда. ана ҳамин асари фарогирро кӣ навиштааст охир? Том Сойер ба қалами кадом нависандаи маъруфи америкоӣ тааллуқ доранд? ҷавоб надорем. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб ҳаст? мутаассифона нест. ҷавоб наёфт. Зайналобидин ва Ҳабибулло, шумо ҷавоб доред? не рости номи муаллиф доред нест, не ки асарша маълумот доварӣ ба асар дорем. шоҳзода ва гадо. шоҳзода ва гадоро яъне хондед? нахондем, хоҳарам хонда буд. ман як фаҳм ба ҳам нақлу ҳавай фаҳмидагӣ мақсад муҳтавои мавзӯъ нем. аммо муаллифро дар хотир нагирифтед? не муаллиф медонам ки иваз кардани дигариша доир ба фаъолиятшон. муаллиф мутаассифона ба хотир нагирифт. мутаассифона калимаи Твен буд, Марк Твен. ҳеҷ гап не. акнун саволҳои сеюм пешниҳод мегарданд ба иштирокдорони мо ва боз ҳам мо бармегардем ба иштирокдори аввали барномаамон ба Зайналобидин. савол чунин аст. Зайналобидин: санади бахшоиш, санади авфи гуноҳ, номи мардона калима аз 5 ҳарф иборат аст. як санади бисёр маъмул будааст ки воқеан онро санади бахшоиш, санади авфи гуноҳ меномиданд. шоҳоне ки мехостанд ин ё он нафарро гуноҳашро авф кунанд, бубахшанд, пас ҳамин санадро тартиб медоданд ва меоварданд ба зиндон ё ба масъули дарбони зиндон медоданд ва ҳамин тавр возеҳ мешуд ки гуноҳи ин нафар бахшида шудааст ва ӯ озод мешуд. яъне санади бахшоиш буд. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? надорам ҷавоб надорам. ду иштирокдори мо, шумо ҷавоб доред? посух нест? ҳабибулло, шумо чӣ? ҷавоб нест яъне. баҳри озодиам барот навис, ваз хатоҳо хати наҷот навис гуфтанд мавлоно абдураҳмони ҷомӣ. яъне баҳри озодии ман санади барот навис гуфтанд ҳазрати ҷомӣ. ин калима барот буд. ва акнун саволи дигар пешниҳод мешавад ба иштирокдори навбатии барномаи мо, ба Ҳабибулло, яке аз шоирони номовари юнони қадим ки тахминан дар соли 600 пеш аз милод зиндагӣ кардааст. калима аз 4 ҳарф иборат аст. шеърҳои аслии ӯ то ба имрӯз ба мо нарасиданд ва афсонаҳои ӯ ки намунаи барҷастаи мероси фарҳанги юнониён мебошад, дар саросари ҷаҳон маҳбубияти хоса пайдо намудаанд. ҳатто ӯро дар бисёр маврид устоди афсона ном мебаранд, чунки ба андешаи Мартин Лютер Кинг афсонаҳои ӯ танҳо кори як муаллиф нест, балки маҷмӯаи афсонаҳои кӯҳна ва навтар аст ки бо симои суннатии ӯ маъруфият доранд. бо номи ин симои таърихӣ 426 асари кӯтоҳ маҳфуз мондааст.
با نامش البته که مسائل زیادی است که به انسان معرفت میدهند. در صحنه تئاتر تاجیک سیمای همین چهره تجسمی صحنوی یافته است. استاد محمود جان واحدов در صحنه تئاتر تاجیک سیمای همین شخصیت تاریخی را بازیدند. شاعری نامآور یونانی قدیم بوده است که اکثرا با افسانه با مثل‌های خودشان خیلی معروفیت دارند. در سراسر دنیا 426 اثر کوتاه را به او نسبت می‌دهند و در صحنه تئاتر تاجیک سیمای همین قهرمان تجسم صحنوی یافته است. حتی از روی مثل‌های او هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی ابوالخیسوف نیز نمایشنامه را روی صحنه آوردند. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید حبیب الله. آیا جواب داریم؟ جواب هست؟ جواب داریم حبیب الله یا نه؟ جواب نداریم. شما چی؟ اسخیل؟ الی؟ متاسفانه این کلمه ایزوپ بود. مسائل های ایزوپ نفهمیده بودید؟ واقعا فکر میکنیم که این معلومات جالب رو شما در خاطر میگیرید. و اکنون آمدیم به اشتراکدار سیوم برنامه. سوال نهایی دور دوم برنامه پیشنهاد میشد به محمد. سوال چنین است: بزرگترین سیاره تمام سیستم آفتابی اندازه آن از سیاره زمین تا 1000 مراتب کلانتر است. کلمه از 7 حرف یا 6 حرف عبارت است. آن اساساً از عنصرهای گوناگون کیمیایی به مانند گل و گازهای هیدروژن عبارت است. اصلاً آن سیاره گازی بوده. مساحش از آفتاب تقریباً 1000 دفعه کمتر ولی دومین برابر مساحت تمام سیاره‌های دیگر سیستم آفتابی را تشکیل میکند و 63 ردیف دارد. کلمه گفتیم از 2 واریانت عبارت است، یعنی هم واریانت 6 حرفه و هم 7 حرفه. کدام واریانت را که شما اینجا ذکر کنید پس ما قبول میکنیم. بزرگترین سیاره تمام سیستم آفتابی چی نام دارد؟ مشتری باشه. مشتری. با افتخارشان کف میکنیم. در حقیقت هم این کلمه مشتری یا یوپیتر بود. بله. و اکنون دوستان عزیزمند دور اولی شو برنامه ذهنی میزان خیرات به پایان رسید. اشتراکداران ما هر سه آنها یک جوابی درست دارند و اکنون باید آنها جهت برآمدن به دور نوبتی باید با یک سوال ایلاوگی اولین شده پاسخ گردانند. یعنی یک مسئولیت خیلی جدی است اکنون در میان شما که باید رقیب رو پس سر بگذارید و خودتان به دور نهایی برنامه رو خط بگیرید. دوستی رو به نظر نگیرید. اکنون ما یک سوال پیشنهاد میکنیم، هر کسی اولین میشود و جواب یگانه رو پیشنهاد میکند، پس او اشتراکدار دور نهایی برنامه خواهد بود. استرونوم و کیمیاشناس معروف دوره احیا که پرورده محیط دنیا بود. کلمه از 5 حرف عبارت است. او در اروپا اولین شده به مشاهده های منتظم و خیلی دقیق استرونومی شروع نموده جدول های نوی دقیق آفتابی را ترتیب داد و درازی سال را با خطاگی کمتر از 1 ثانیه چین کرد. کلمه از 5 حرف عبارت است. در سال 1592 او فهرست 777 ستاره را ترتیب داد و تا سال 1598 شماره ستاره ها را به 1004 تا رساند. محض به شرافت او اولین رصدخانه در اروپا ساخته شد و شاه فردریک دو با او جزیره را که وین نام دارد برای استفاده یکمری داد و این چنین برای ساختمان رصدخانه مبلغی کلان جدا کرد.
дар ин баробар барои саҳиҳӣ мушоҳидаҳои дақиқи астрономӣ олими машҳур қисми зиёди сарвати худро низ сарф кард. ҳамзамон ӯ дар такмил ва сохтани асбобҳои зиёди мушоҳидакунанда муваффақ гаштааст ва намояндаи охирини олимоне буд ки ситораҳоро бо чашми оддӣ мушоҳида кард ва пас аз 7 соли маргаш телескоп ихтироъ гардид. ӯ чӣ ном дошт? Коперник, хай ба фикрам лаҳистонӣ буд. Лаҳистон. бубинем, ӯ аввалин нафаре буд ки бо саҳмаш дар аврупо расадхона кушода шуд ва шоҳ Фредерики ду ҷазираеро ба ӯ бо номи Вен тақдим кард, то ин ки ҳамин расадхона сохта шавад ва маблағи зиёде низ ҷудо шуд ва сарвати худро низ сарф кард. барои чӣ? барои илм, то ин ки мушоҳидаҳои дақиқ анҷом бидиҳад ва номи худро дар таърих бимонад. Ньютон. калима гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. ин нафар даниягӣ буд. ҳарфи аввали калима ҳарфи б аст. Бреген. Браге. браге тихо браге охир ба ифтихорашон каф мекубем. ин калимаи браге буд. охир ин маъруфтарин астроном ва кимиё шиноси маъруфи давраи эҳё Тихо Браге даниягӣ буд ки Зайналобидин аввалин шуданд ва ҷавоби ягонаро пешниҳод карданд. баъду иштирокдори фаъоламон ҳам ба Муҳаммадҷон ва ҳам ба Ҳабибулло ҷиҳати иштироки фаъолона дар шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад изҳори сипос мекунем ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба ҳар дуи шумо сипоснома. ҳамзамон бо дастгирии муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмии фарҳанг ва иттилоот ба шумо китобҳои маъруф, китобҳои хонданӣ, китобҳое ки фарогири масъалаҳои муҳими фарҳангии мо ҳастанд, Тиргон ҷашни об ки яке аз ҷашнҳои қадимаи маъруфи мардуми ориёӣ аст, тақдим мегардад. фикр мекунам ки шумо ин китобҳоро бо шавқу завқи беандоза мутолиа мекунед. Муҳаммадҷон ва Ҳабибулло, воқеан имрӯз бо иштироки шумо хеле ҳам барномаи мо ҷолибу рангин буд. фикр мекунам шумо дилозурда нестед, зеро ҳар се шумо дар баробарӣ қарор доштед, хеле рақобати арзанда кардед, вале як савол воқеан Зайналобидинро бартар кард ки ба даври навбатӣ рохат бигирад ва фикр мекунам ки рақобат бояд ҳамин гуна бошад. акнун чӣ гуна андешаҳо аст роҷеъ ба ҷараёни бозии имрӯза? Муҳаммадҷон ва Зайналобидин, марҳамат, андешаҳои худатонро баён кунед. бозии имрӯза ба фикри ман хело ҳам як барномаи хуб буд барои кушодани зеҳни яъне донишҷӯён, умуман ҷавонон. ба ҷавонон ва донишҷӯён ва хонандагон тавсия медиҳам ки ҳатман биёянд ба ин барнома иштирок намоянд ва дониши худро санҷанд. беҳтарин. шумо чӣ мегӯяд Ҳабибулло? Саволҳо оё душвор буданд? аз сабабе ки бори аввал дар чунин барнома иштирок мекунам, камтар ба ҳаяҷон гирифтор шудам. ба баъзе саволҳо аз даст ки медонистам вале ҷавоб гуфтан натонистам. шуд ин хеле саволҳо ҳам. ва барнома бисёр барномаи хуб аст ва ба дигарон ҳам тавсия медиҳам ки омода иштирок кунанд. ва моро водор месозад ки боз ҳам ҷустуҷӯ намоем, боз ҳам бисёртар хонем барои касби илм. бале, барои ҳар дуи шумо мо бозам муваффақиятҳо таманно дорем дар зиндагӣ, дар касби илм. фикр мекунам ки ин иштироки аввалину охирини шумо нахоҳад буд, зеро чунин ҷавонон барои он ки бозам донишҳо тақвият биёбанд, дар чунин минбарҳо беш аз пеш бояд биёянд, лаёқати худашонро бисанҷанд ва шумо аз зумраи ҳамон нафароне ҳастед ки пайваста барои ноил шудан ба донишҳои навин талоши арзанда мекунед. бори дигар барои омаданҳоятон изҳори сипос ва акнун метавонед барномаи моро бо сарбаландӣ тарк кунед. хушомадед. тамошобинони иzzатманд, шумо даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро пайгирӣ доред ва ҳамин тавр Зайналобидин Саъдуллоев дар баробари ду рақиби сарсахти худ омаданд, истодагарӣ карданд ва омаданд ба даври охирини шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад ва то он ки мо фақат 4 саволро ба Зайналобидин пешниҳод кунем, саволи дигари бозӣ бо бинандаҳо инҷо манзур мешавад. савол чунин аст: нобудкунанда, вайронкунанда калима аз 5 ҳарф иборат аст. боз ҳам ёдовар мешавем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст.
و اگر شما زین‌العابدین آماده باشد پس ما سوال‌ها را پیشنهاد میکنیم. سوال چنین است: نام پایتخت قدیمی ایران در نزدیکی شیراز حاضره که یونانیان آن را پرسپولیس میگفتند، کلمه از 6 حرف عبارت است. حوض، حوض آب، آبگیر، کل را نیز میگویند. یعنی نام پایتخت قدیمی ایران در نزدیکی شهر حاضره شیراز چی بود که یونانیان آن را پرسپولیس میگفتند؟ 3 وریانت دارم. نام قدیمش: مدائین، اکباتان، تایسفون. مدائین همون تایسفون نیست؟ از 6 حرف اکباتان. 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 یکی اینجا 7 میشه. تایسفون، همدان، اصفهان. همه میشه. جواب یگانه چی است؟ مدائین. مدائین. نشستنگه آنگه به استخر بود، کیان را بدان جایگه فخر بود. کلمه استخر بود. هیچ گپ نه؟ سوال نوبتی پیشنهاد میگردد. تاریخ شناس معروف فارس تاجیک، دبیر و رئیس دیوان رسالت غزنویان، کلمه از 7 حرف عبارت است. البته او با دانش و بینش خود کتاب‌های زیاد نوشته است که باعث پیشرفت معرفت انسان‌ها گشته است، ولی اثری که او را بیشتر مشهور گردانید تاریخنامه اوست که با نامش و باز چندین نام‌های دیگر معروفیت دارد. این کتاب اولین اثر علمی تاریخی است که در آن کلمه تاجیک به معنی مردم علاهیده استفاده گردیده است. همچنین این کتاب از زمره بهترین نمونه‌های نثر پارسی دری است. او اولین نویسنده تاریخ است که اثر تاریخی مکمل آفرید و آن قریب تمام ساحات حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه عصری میانگی یک منطقه معین را در بر می‌گرفت. تاریخ بیهقی. تاریخ شناس معروف فارس تاجیک، دبیر و رئیس دیوان رسالت غزنویان گفتیم. از چند حرف عبارت کلمه؟ کلمه گفتیم از 7 حرف. بیهقی. بیهقی. غزنویان تاریخ شب داشتنی. تأخیر دیگر نمیدهیم. بیهقی. با افتخارشان کف میکنیم. آخر واقعا همین کلمه بیهقی بود و تاریخ نامه بیهقی واقعا یکی از اثرهای فراگیری هست که در آنجا سرنوشت ملت تاجیک، کلمه تاجیک برای اول به معنی مردم علاهیده استفاده گردیده است. سوال نوبتی پیشنهاد می شود: گیاه علفی و خودرویی که در پایه‌های برگ و ساقه آن ماده سوزنده وجود دارد که هنگام رسیدن باعث سوزش سختی بدن می شود، کلمه از 5 حرف عبارت است. شما واقعا چنین گیاه را دیدید؟ وقتی به بدن انسان می رسد واقعا خیلی سوزش پیدا می کند انسان، چون که یک ماده در خود داشته است، ماده سوزنده داشته است. گیران باشد. قبول کنیم این جواب یگانه است. گیران 5 حرف گفتید؟ بله، کلمه از 5 حرف عبارت است. گیران با دیگه چی میشه؟ کاکتوس خیلی 6 تا میشه؟ بای چیچک نیست، سیاوش نه؟ اون گیران. گیران متاسفانه این کلمه گزنه بود. گفتیم یعنی میگزیده است، یک ماده سوزنده داشته است که به بدن چون میرسیده است باعث سوزش سختی بدن میشده است. فکر میکنم که شما این معلومات را در خاطر میگیرید. سوال نوبتی: نام مادر فریدون که او را در بیشه مازندران پنهان کرده بود، کلمه از 7 حرف عبارت است. محض او فریدون را از قلمروی ضحاک گریزانده به کوه البرز میبرد. همزمان این کلمه نام همسر بهرام گور نیز می باشد. کلمه از 7 حرف عبارت است. گفتیم 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید زین‌العابدین. متاسفانه جواب ندارم. جواب نیست. داستان فریدون رو خوندیم ولی بله خوندیم، اثرش خوندیم، چند بارم خوندیم. متاسفانه جواب نیست. چگونه که
مادری که به واسطه او را از قلمرو ضحاک بیرون میکند، یعنی از مرگ نجات میدهد، نام همین مادر مشفق و غمخوار را در خاطر نگرفتیم آخر. هیچ گپ نه. فرانک بودش نام و فرخونده بود، به مهری فریدون دل آگنده بود. چی نام داشته است؟ فرانک آخر. هیچ گپ نه. ولی اشتراک شما در این منبر، در این برنامه از دور اول تا به دور نهایی خیلی جالب و مراقب‌آور و ارزنده بود. تبریک میکنیم چنین غالبیت کامل را به زین العابدین و جهت اشتراک فعالانه در شو برنامه ذهنی میزان خیرات به زین العابدین از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه سپاسنامه، همزمان مدال افتخاری و همزمان با دستگیری مرکز خیرات به شما یکی از کتاب‌های سیرخواننده دنیا، کتابی که واقعاً هم برای حل، برای تدبیر جستن در زندگی در مشکلات گوناگون میتواند یک وسیله مهم باشد. کتاب نیروی بی‌پایان انتونی رابینز تقدیم می‌گردد و فکر می‌کنیم که شما این کتاب را با شوق به اندازه مطالعه می‌کنید. خوب زین العابدین، همین طور از دو دانشگاه شما امروز بسیار جوانان فعال سرجم شدید و ببینیم که شما در برابر همه آنها ایستادگی کردید، آمدید با چنین زینه افتخاری، یعنی غالب برنامه شدید. چگونه تاثیرات است و چگونه اندیشه ها است از عموما جریان بازی امروزه؟ عرض سپاس میکنم با تشکیل کنندگان چنین برنامه‌ها. در حقیقت برنامه خوب است برای سایقل دادن فکر و اندیشه. غیر از این بعدی که انسان و چنین برنامه‌ها میآید، کوشش میکند که من بعد اثرایی که میخواند خوبتر و بهتر در خاطر گیرد. نام از جمله نام قهرمانان اثر، نام یگام واقعه‌های مهم اثر، یگام جای مهم اثر رو باید خوبتر مطالعه کند. بله. یعنی اگر خطا نکنیم شما در اینجا دو سوال بود که به واسطه میدونستید، یکی مارک توین و دیگر فرانک، اما همین وریانت ها به ذهنتون نآمد. بله راستی برنامه رو در خانه تماشا میکردیم و در اونجا جواب میدادیم. خودمون فکر میکردیم که با صحنه برایم چنین یک آزادی است، اما در حقیقت هیجان کمتر ما را گرفته بود. در حقیقت رقابت خوب کردن همکورسان راضیم از برنامه‌شان و گفتنی هم که میدان از دلیل از آنها رو افتاده نشوند، من بعد بر دورهای من بعدا نیز بیان اشتراک کنند البته و کوشش کنند هنر مهارت خود نشان دهند. و من نیز گفتنی هم که با این برنامه من تمام نمیشود، من میایم جام رو گرفتن میرم. بله، چنین جسورانه، چنین دلیرانه گفتن که من باید برای به دست آوردن این جام باز هم بازی خوبتر کنم و بالاخره آن رو به دست بیارم. ما با زین العابدین باز هم در کسب علم و موفقیت های نوینشان در زندگی برای موفقیت کامیابی خواهان هستیم و فکر میکنیم که چنین جوانان بیش از پیش تلاش ارزنده میکنند تا در کسب علم موفقیت همواره را به دست بیارند. همینطور دوستان عزتمند، ما آهسته آهسته میرسیم به فرجام شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات و چون همیشه سوال آخرین بازی با بیننده ها پیشنهاد میگردد. سوال چنین است: دردناک، دردآورنده، المناک، پرعذاب کلمه از 4 حرف عبارت است. عالم، دانا، با دانش یکی از صفتهای حق. نفرانی که اولین میشوند و جواب سوال را توسط پیامک با عنوان شو برنامه ذهنی میزان خیرات روان میکنند، آنها را تحفه انتظار است. تا نزدیکترین دیدار صحتمند و پیروز بمانید. خیر.